Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat. Pagayam, ti pagkasalitaan ni Elsa ka na panguluan, uleg. Apo ni na nga title, Diyos ko. Pakawanan. Agan-anat kayo karig iti uleg. Saan lang nga uleg nga as in uleg. Nga madapit di kita uleg nga kadwa. Di kita traidor. Di kita manguleg kang kakunada. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, makitak may ladawak no kasano itiladingit amarikrik na ni Daniel. Kabayatan Manong Nemi, nga nakamansayag ti amana. Ni Daniel tinaudi nga anak dagiti katugangak. Isut pakigyan nami Manong. Agkakabalay kami. Tayo di agayanayat kami kini Daniel, pasaray, ada mapasamak ka na kami. Nukastangin nakdanunan ni Sunay ti taltalon, ada abong-abong ngayon kang paglinungan. Pasaray, sadya kami ngagkanaig ken makalipat ako nada. Manong Nemi, diya ka mo nakasano ngamin, iti panagkinaawatan ti puso mi kini Daniel. Saan ba't ngamin iso ti dati nga kainayat ko? Ada kainayat ko. Nga iso da ito ti patpatig ko nga sa baryo no saan nga ni Efren. Ngam napan sa diya Saudi Manong. Ingkari na iti nga iti panagawid na kiti sunton ti panagkalay sa amin. Nagawid nga paiso. Kalpasan ti upat nga tawen, ngem sa bali tiing kasar na. Namaamo na isuna, ijisaw di Manong Nemi kat sa diyada ng karelasyon ni Efren ken ni Vilma. Ngay di agawid dan ngagpadpada, iso dapat ten tinagkalaysang imbes kan siyak ti kasar ni Efren. Nadayta ang una tinagsasakitan tinakam ko. Nagsaksakitan tinakam ko kunak agsipot ta, iba't patek ko unay ni Efren. Nga tiba nagsaksakit tinakam ko, nasursurok ti minom, at damat idi Manong Nemi ni Daniel nga mga atibay kaniya. Nga di minapupuutan, kabayatan, iti panangat atibay na kanyak, kabayatan ngayon aglad na tingin. At damat din mapaspasamak ka na kami. Aging ka nagsikuka. Kit kapilita na nga nakikalay sa aking kuwana. Nakitin na kami kada kitinagannak kang kuwana Manong. Si bibiyag pelay ididigit agasawa. Wan. Impas ngay ko tinaunang anak ko Manong Nemi. Nasuda ito'y ni Ani. Aging ka Manong Nemi. Impas ngay ko pa iti may kadua. Kalpasan ti talong atawan ni Ani. Iso da ito ni June.
Nagpalayget akon manong. Nagsipod ta talaga nga diyakon kaya taganak, taduwa nga cesarian manong. Ore kayat kumapay ni Daniel iti may katlo nga anak. Ngem saan kun nga kinayat. Talaga pinilit ko tinagpalayget. Kaduwag pala ini manunemi di Diyos talwad na nga katugangak nga babae. Idi, nga gayaywan kadagitan anak ko. Ngem, piman, taim mo una pimusay ti katugangak nga babae. Sa ita, agladlading iti Daniel, agraman di kiti anak ko, nga apu ko ti katugangak nga lalaki. Gabata, tuwalay nga tawen sipud pimusay ti katugangak nga babae, si maruno a pimusay ti katugangak nga lalaki. Numanan kamkaman manunemi ni Daniel ti sangina nga tumtumrem di kitiluhana. At natibayak mo, Daniel, kastala tibiyak. Imapay. Aping agpadpada malaingan, agpadpada ti rason no apay nga natay, na dinanang kinita di tatang. May saka di nga uleg tinangkagat kadakwada. Uwan manong nemi natay dedi katugangak a babae gapo iti kagat ti uleg. Napanag nating itmula dedi tata ti katugang nga lalaki manong nemi iti utong. Saan nga hambing nga napasangpet. Edi tama pa mi sukunin ni Suna na udatalin. Aglablabuta ba tingiwat na. Intaray mi ti ospital. Ngayon saan nga nakalasat. At nakita daman ng nemi nagkagatan ti uleg iti bugi ti sakan. Kit kastamat manen tinapasamak iti katugangak a lalaki. Saan mi napasangpet manong nemi iti daydi nga malem. Napansinapsapo ni Daniel manong nemi babaen ti panag-flashlight na. Kit sadyahin nga saan nga umang angis. Manen, uleg manen ti gapuna. No apay nga natay. Dagiti uleg. Ayop di kita nga uleg. Kinon ko natin asawak. Naikari siguro kasta, Daniel. Apin yung padpada naman laing. Nakurang siguro ti panagan-an na dadinanang. Kastamat kan kinitatang ita. Wanang nakadaldalos, managdaldalos ni tatang kadagiti mula na. Awan ti makita mapulos sa ruot, di na pulos ipadubos nga da tumawad nga ruot. No adaman, ruotin na nga ipakan na iti baka. Pati kadagiti tamtambak, han na ipalubos nga sumamak, nga dumakkel digiti ruot nga da iti tambak. Managdaldalos di tatang. Nga maapay nga, amom ti uleg. Saan mat nga ti amin nga yan nakit kayat na kita nasamik. Baka no, saan nga ijay ti nakasarakan ni day dinanang iti uleg. Unang nga, isot nakasarakan mi. Iti mapamindanunin. Unang nga, baka da sa bari nga napananang sa jayan ti uleg. Baka met no, napaniti nasamik dinanang katsadya nga nasarakan na di uleg. Baka kastamat itatang. Basta. No makakita ti uleg. Manong nemi karpintero ti asawak. Wen, manmano nga mapaniti talon mo nung bangkag. Kadga po, taawan tungatan ni tata nga mga sikaso ti bangkag ken talon. Kabilintad nun ni Daniel manong nemi. Iti mga sikaso iti talon. Nagladingit kam nga ro ti pupusay ti katugang nga lalaki aging gadimtengen ti panakitabon na. Katkas na kunak manong. Gabuta mamanumot nga da pagtrabahuan ni Daniel
nga mangalak ang kuha nga sumrekas sa karpintero, awanan sa bali na ramid na no diya. Dejay, ison tinang si kaso iti bangkag, dagiti taraken, dagiti tatang, ti bangkag, ti talon, naman payasan auray nga mahalaing nga garado manong naming taramidan na patraktor na ti talon sa isudan ti agmula, uno pamulaan na, agitudulotan, dejay. Ket ba nung nemi, iti ba isa nga malam dimteng ti asawak nga ada basbis sayutin na nga nagatidto nga ulag. Hala, Daniel! Di ka mabutang? Hinit ka butang ko. Nasarakak na ito nga jablong ulag. Kasla na ito na iti nang kagat ka di nanang kintatak. Umamang pa di. Panakagat na di nanang. Baka matno sa daytoy. Hala, si bibiyag pa lang. Pinatay ko. Anong nga rita? Naimas ka no? Ha? Ano nga naimas ano? Nakita na ita. Mom, ay bak ni pare sido. Muna ka, tagparti ka nagluto ti ulag. Kadagpay sumanong nemi. Pinartida, linuto da, kalpasan na mayatan ti inom ken panagpupulutan da. Imay kanya. Oh, nangan kayo karagitan naktan. Nangan hindi kito ubing. Kasi ka mahang kamatin. Sika ngay. Ha? Diyak pa yung bisin. Kahit mo ramanan. Tiyan niya. Dito niya. Uy! Dikayat. Naimas. Dikayat. Pangasim. Naimas. Di kala gamak. Pag mga gamakak. Kinapudno na kita kabayatan nga sidsida kapulpulutanan di ulag kita. Kaslakla makabalas. Ano nga balas ka magbakam? Kasla ko lang maibalas di papatay di kita naganak kanya. Sige, nisot ko nam diso. Nga magananad ka. Numuna kit ni. Sikan di mga asikaso iti bangkag kentalon. Amangan mo't no sikat maikatlo. Nga maulag. Naanadak. Numaparag di bangkag, nakabutsyusa. Nuri man pa'y nakabutyus ka. Numas pagarigan ta idisom ta imam no at alam ko may takaruotan kita dati imam sikmawon na. Idaw dawat mo? Saan? Abi ko may dawat mo. Manong nemi manipod mat idin tani Daniel ti mga asikason iti talon kaya iti bangkag. Kaya manipod idi kang kanawin manon nemi nga pambaling maminsan ti makalawas nga makatiliw ti ulag sa pupupulutanan ta sa dag-inom pamabarbartek na. Nabayagin manong nemi nga saan kami nga nagkanay iti asawa. Nabaybayan na kon. Siyempre, adadigdigon daway nga mailiwak ti arakop ti may nga lalaki. Adadigdigon daway nga nung asta nga rakupek ti asawak ta mailiwak. Matern opak met. Kamot agat arak. Sa nabayag samot ng saan nga nagdigos ti loko. Namuna ka talaga nga kaslagsiksik pa iti kodil na. Manipod iti agpulpulutan ti ulag kita siksik ti kodil naman. Nakursing. Di ka magdigos saya. Hala? Di ka magdigos. Abay mabangsid nga kanyak. Nagdigosak sa mamantal talon. Pitak-pitak kak tumanin. Kaya agdigos kan tumanin ha. Sa manipod iti amom tagpulutan ti lututun yung nga ulag nga matiltiliw mo. Inom ka mat lang inuman. Lalipatan ak pa yun. Pasensya kan. Bakam din nung rabi na mansuan kan to. Itapay. Taman-tamaak. Ganito no. Saan ka madama? Ure ko na natikas jay manon nemi. Di na tungpalin. Ito na minsan nga kung taway manon nemi nga napanak na kitsyenda. Nagdigusak Albasan na nagsukatak.
Kinitak ti lang iti sarming. Napintasak pa ilang No, dagkurso na ta kanyak dita. Kat kayat kumat. Makita na. Ay, namayakin nga may iliwak. Awanin ti ganas ko pa yung makiruman sa kadata nga Daniel. Nabaybayan naman din di bakina. Iti tiyandaan manunemi. Adala siguro 30 minutos ko. Kat kaputa. Ada nasken nga gatangi iti groceria. Imbatik pa lang di iti tiyandaanak. Iti ayan na na sa bel. Batik mo pa lang nana. Dala pa pa kong gatangin. Alawan. Iti groceria manunemi nakigtutak. Iti at namang dalapos kanya. Uy, bastos ka. Abay. Hi. Efren. Kumusta ka? Indrandam tinang dumpar kanyak? Saan? Sikat ng dumpar kanyak ka. Sa balikit kita may. Nakatakderak. Nakita kan. Pumakpakastoy ka. Sa balamit kit kitam. Di ka sikat nakadumpar kanyak. Sta? Sorry ha. Okay lang. Ana gatangan pa eh. Punom lang tayo ng cart mo. Tapos siya nagbayad. Ba't kumasi ka? Kumusta kayo matang kini Vilma? Awan kami. Kapay. Nakarma ka. Balikas-lakas tayo. Gunggo naman. Sinaktan na kay Permi. Kumusta kayo ni Daniel? Ajay. Naragsak ka dito na. Muna, api ko mga anak ka nung magkasak doot anak mi. Da kayo man anak yung kining Vilma. May maysa. Agigian kininanang ko. Ningarot Vilma. At anit sa baling sidong. Anya? Liliputan na ka? Insukan na ka sa baling ka lalaki? When, Omeka, intag merienda. Gumata nga pa, adapay gadangek. Sige, alistam. Tindag merienda. Diya ka mo manunimi ti kasla bigla nga nagsubli ti dati nga riknakin ni Efren. Very neat nga agararwat ni Efren mano. Nabanglo. Saan nga gat arak? Saan nga gat sigarilyo? Si Murta keng kuha na manunimi kat napang kami ti may nga food chain. Naragsak kami nagsasalita, kabayatan manunimi nga agmimirianda kami. Aking gatsak napuputan nga imbag keng kuha na. Among, manik po di makatiltiliw ni Daniel iti uleg, sa dapulutanin nga agiinom da, mabarbartek da. Kasla imalasit nila nga ti asawa. Agkurkursing di kudis na. Kudil na. Sa mamanong ang digos. Api nga ta, kasta nga talaga tayo. Managpulutan ti uleg. Kadadada ko mga narugsuda exotic da dyan nga eh. Kadi. No kasta mailiw ka. Ni bagbagak lang nga. Inabayagan. Dati man nga. Datatag ka partner, di ba? No, datatag love making it, pero nga super. Ay, check lang ko man, napan sa di Saudi. Tapos saan ko kumanam amo sa di ni Vilma. Namamok ni Vilma sa diyahe, kapat tamay sa nga nurse. Nagkarelasyon kami, kat nalipatan ka. Tamok ka talagang iso, itinay kari. Iso nga talaga ting kasal ko. Ngam kasi magtaramit na. Saan? Amap-map na. Baka nakapsut ka nga mintrumon sa hapay. Napadasan nagmata na. Sika mo labang ibagbagay, di ka nalaingat. Abang nga rin yung sukat nakapel sa balik. Hangarot nga map-mapnek. Di pala mapnek kaniya. Sisibak mat, na? Sisidak mat, kanak mat. Amin pamuspusan ka, tumayok-tayok mat. Angin.
Pulida siguro ti kasjay. Nasaan nga mapmapnik. No kayat mo. Ag sinumpianan ta. Ha? Panawam ti asawam. Tadatagdan na. Kayat mo? Diya kayat nga panawan ti asawag kundi kitanak ko. Okay, no sa mo kayat na panawan. Yung magsinarak takas to'y. No saan ka kumananganad. Kalpasan ti merienda. Inda ituloy at merienda. Iti kasit gang hotel. Tulibagbukam, manjak. Manjak kunak manong. Manjak kunak. Ngam sumursurot akmat kang kuana. At guy-guyo din naman ti ima. Sumursurot akmat manong. Naging gangada kami dito unig ti kwarto ti may isang hotel. Diyos ko. Jak pulos inarapaap. Jak pulos ni namnama manong. Nga maaramid ko ti kastoy. Kapungata dati nga kayan ayat ko ni Efren. Kapungata napadpadasan mimet idin tinagkanaig. Kapungata mailiwak gabot na baybayan natin ni Daniel ti obligasyon na. Kapungata awanin ti ganas ko pay nga makiinarakop kini Daniel gabot ti kasdiya nga angot na. Nakaslasaanin nga maususawan. Kapungata mailiwak. Ken kapungata talagang narwamak idi ti irut ti arakop ken barat agek ni Efren. Kastao naman ng nemi iti panagpapasmi. Tagpadpada kami nga mailiw. Agpadpada kami manon nemi nga kailiw mi digiti panagpapapasmi idi. Day tamat tayo manong nemi tinanipudan itinalimin na panagsinsinarak ko manong nemi ken ni Efren. Siyempre, nadlaw ti asawa. Elsa, ay, sweetheart. Kaganayon ka ba ito nagpaili ah? Anak kaganayon. Nandaninal daw. Mamindot ti makalawas. Kawon, kanayon ko mga rodeta. Kanya natin kanayon mapamuwag at katanganin di ay sentro. Kaya ako mo, tumabra dito balay. Nung may kaistimara kon, makaluto, makalaba, makadalos, ako mo tubra kon, di, ay naman pa nagsantro. Window shopping, nagsursur. Samat ka sa dati ng trabaho ma. Ano bra? Maboring ang karo dito nagtibalayan. Kakanayin, kakapurpurma ka. Napintas, napangluka. Ada kasi sinarak mo? Kasi sinarak, Diyos ko, Daniel. Aman, sino ko ma? Kinapit ko mga ramidek. Ganda ka ba't kasawak? Kabukat ito mabaybayak ti bagig. Uri anyat mapaspasamak, uri mabaybayam ti bagim. Ngayon maaping amin nga baybayam. Kaya takit, ti malalam, nagpulpulutan ti ulag. Sige. Padasing istima rin ti bagig. Tapnosan ka nga, mapangsitan kanya. Kasta nga ron tiniramid ni Daniel manong nemi inisdan na iti kinakaro nga panaginom na. Inikat na pa iti panagsigarilyo na. Nagpabanglo. Ngem. Saanin ma? Saanin nakasidi manong nemi? Nga oray no, nabanglo oray no, saan nga gat sigarilyo no, gat arak ni Daniel. Kasla, saan akong nga mapnik? Nagsipod ta. At dalatakin ni Efren manong nemi iti pakakumpletuan ti ragsak ko. Agasog akmet, agareng-eng akmet. Ngami karikarigatak laeng manong, ti agareng-eng ken agasog. Aganas akmet, siyempre. Ngem, kail ilo ko latamet manong nemi ni Efren. Sa latamet nga,
mapukaw, iti schedule mi ngag sinarak ka nagpapas. Intol-tuloy madlata ano namin ni Daniel tinangasikaso di bengkag kantalon. Sana na karpintero isunan no dikat manalo. Sumadlata ti makamo mangilako dagiti apit na. Irik no tiempo ti irik ba no. Tadamat kanyak at ipaglakwan na. Kadadamat di gundaway manong naming nga siyak ti mangilibre ken Efren. Una siyak patagbayad iti hotel. Kit ko na kanyak. Ito na minsan. Saan mo nang sangasangpatan na kita agama? Nagdan natin. Mabutay nga ka, friend. Anak kabutang mo. Siyempre, no, anak sumangpat sa pulan na to. No, mas sa pulan na ngay. Kat maamuan na agtandan nata. Anat namnamayong nga rabi din ni Daniel. Amangan natatagas nga ramidan na karata. Awang nga tamit. Di mo ko nandeta. Hanga mo mga bagang awan. Saan nga tamo. Tapos tulad yan. Yan tangi maramid tamit. Iti na minsan manong naming nagapuwak iti sentro kat iti sumangpetak nakigtutak. Iti addatag-batag-baten manong nami ni Daniel. Kastaw na di pungtot na ti panang tagbatagbat na. Daniel, apay, sinata? Ti makitak manon nami. Ulig. Ulig. Opatay, katatatak iti na pinura iti nga ulig. Apay, ano baso na ka? Dandani na kinakat. Dandani akon. So, nangalam iti na ita. Ito lang nga rubayan. Anya? Nakadaldalos ka rubayan? O may piti ulag? Sa dinuman, kat adalat ta ulag. So, Diyos ko, kasano na kita anak ta tinakasara ka na gito eh? No, muna talaga, kagagatan kaya sakit ti ulag. Talita nakatayan, dadinanang, hindi tatang. Manong nemi, uri na tinakapimpino, manong nemi ti ulag. Kinapudno natin, bunang ususaran na natip-tipigan pa yan. Gabata. Uri, adda iti kabatuan kat talaga magtagbadan na. Gustunahan. Tulokan, maatake ka ba high blood mo? Check may peksa ti pungtot ko eh. Dandani akon. Nung atano, napadakak sigurado kinagatnak. Imbag ta nakita. Linaktaw ko. Ngam kinamat na. Hana? Diyos ko. Amang hamat na ditlog nanta. Nakawadwad pagapunan ako. Nagalp ka po nangarod. Isungarod. Sayang na, di ba? Naiwas ka pulutan ako nam. Tsaka natagpal lang tirik na. Nagkapaw man rin. Dala na pang kulinatang. Sabi ka sa langam. Nagakanya. Kasi lasambat nga nagmango ti banglom. Nabanglo ka nga pimanaw. Nabanglo ka si Mangpet. Apo ko mga arot nga agmango kami ti banglok. Kita siyempre. Adalat na nga sumursurot Oo. Apo ka sa parang kidam kanya. Awan. Ngayon dahil ito ti may kadua. Nga balag ko keng ka, Elsa. Tano uluol ganak. San mo lang ipatpatuloy. Tamangan. Nuan niya tinaramid ko ti uleg. Kastamat taramin keng ka. Kada kayo, itikabit mo. Tuloy bagbagam. Niwan ko itikabit ko. Daya. Awan? Awan! Ito hindi ka naman na awan panagimimon, panagat-atap mo, kadagas data, agatap ka ti awan, agimong ka ti awan. Nasiyad mo awan. Ubing pa lang di kita nagta. Kakaasid apay, nga maawanan ti ina.
Ang mga maulila na nga din ang oras. Talay, bagbaga na. Awan, sikamat. Nasiyat no, awan. Maudi abala ko keng kareto yun. Jaktun ulitan timang balakeng ka. Manong nemi at damat panagamak ko. Siyempre, at aramid ko. Teko nada nga awan ti palimid adin tulumtaw. Amang dumteng to ti guntaway. Amapasamak ti panakaduktal na ti amin. Ngem, anang tungat at aramidan na? Mapapatay na? Kasano mapapatay na? Kasano kumapay nga nakasuratak? Mapapatay na, di ba? Ngem, masinot mapapatay na? Diyos ko. Natakamat ko ti Diyos. Jaksan kayat. Isarden kon. Gubdan min ti rasyon mi kini Efren. Wen manong naming kaskas di ngano manin tawagan nak ni Efren. Umay ka na. Agad atap ta asawa ko. Tulaman. Agad atap ta kabamon. Kayatin. Ano mo kayatin? Ang mga na makakita ka na sa bagay na parada unay nito yung hotel. No kayat mo, at pa panandang ang balay. Awan di makamamukan niya, awan di makamumukin ka. Ano tungor na balay? Basta umay ka, bagay kang kita pagsinarakan ta. Kalpasan na, mapanta sa jay. Naalo ko yung nakmanong. Dapat na mailiwa ka talaga king kuhana. What? Nagkalugang kami ti motorsiklo na manunay mi idimadan ko isunat pangururahin na kanya. 15 minutos lang manunay mi itinaray mi. Kalbasan na insardingnan ti motorsiklo na ti may nga daan nga balay. Aking balay deta? Balay na antik. Ilaklako na nga nun. Iso nga na kas makitan, for sale. Notayan na antim, dadya Hawaii. Mekan, da kanya titulpak. Siyempre kami, ti main door, manunay mi, indrekap ni apprenti, rida hongim saan nang inlak. Gabutay narakop na kadakos, rinuman sanak na dakos. Friend, saan nga dito eh? Inda ti kwarto. Dito yan. O, matisabali ang pakakita ka na ta. Iso nga dito ay talata. I miss you. Di ka tuman kamin mayat nga hagdan natin. Kuyat mo, pabaruan ta natin nga balay. Paripenta. Palagdaan ta. Sa ta, papintaan. Dito ita nagnaed. Ha? Hindi baga mo ang tabigla na lukatan tiri daw manong. Hindi mahal kayo, lag. Papatayin kayo! Gaputan ni Efren ti akin rabaw marunay mi kahit isumot ti talagang tinagbatagbat ti asawa. Nakikisak ini makita kag pusit-sit ti daray ti bukod ken ulo manong nemi. Ket kaputa nakalisiak ken saan nakon nga pamadagan ni Efren. Ti makderak manong nemi hinalak terwatek rimwarak iti kamatan nagtasawa ka. Sumri ka! Tiladan manong nemi ti sinagsuksuk-sukak. Idinam na mahayag manong nemi nga saan nga kumamkamat ti asawa kinsublikon ti nakat nga pagan-anay ko. Sak nagsangsangit. Diyos ko pakawarindak. Pakawarindak umalis ko. Binalagan nag-idin ti asawa ng sanak pala nga sumarday. Ita, sa tinutayan ko, nga lugarin natin na supong ko.
Hindi maalaw ko tiriknak manong nemi. Rimuwarak ti simbukak nga kabakiran. Sa deno ita ti papanak. Dikitak manong nemi ti bulsa ti batok. Ada ti cellphone kan ti pitakak. Agawit ak sadya balay. Nga sadya balay miya. Iti balay di gidagan na kanyak. Ngimamun ang mga numatuntunan ng sadya ni Daniel. Papanakarod. Pagtamengak. Paglimengak. Napanak nagtameng nga naglimeng manong nemi di may sa nga kinaskas ko laki di. Nasdahaw di makita ng tilangak. Inustrik kang kuha na tinapasamak. Diyos ko aya. Di ka lang nagpanunutan. Bats. Uy nga rod. Duto ayak mo kumapalain. Ikasano nga di kita anak mo. Tanong gawid ak sigurado yung sublat na kapapatahin ti asawa. Katuan na. Di mo ka tawagan ti asawa. Tapno amon no anyat napasama kin. Puro right nga titawag na kanya. Nagring ti cellphone ko manong. Samat nga nakapunbok. Hello? Elsa? Sino na ito eh? Ni Manong mo na ito eh. Manong. Sumadlagay mo sa nga nakapunbok. Nangalong tinumber ko. Naalak ka ni Nanang. Nadamig mo tinapasamak. Ayan mo. Dahil kita may isang batch ko di high school lak, Manong. Dito yung aglamang. Nita ito yung naramid mo. Kasunod ng amonyo, ti radyo. Dabayin ti social media. No kasanot lang Medyo yung Efren nga tinadtad ni Daniel. Sa doon maritan ti antasawak. Si Moko kanig ti pulis. Naginingarad anak ko. Kaka mo na. Manong, mapangkay man sa di balay. Alas ka nga alain nyo dagit anak ko, kat arimidit nyo. Siyempre, parawaran na tumit lang ni Daniel is pagbaludan. Noong pa lang may pila kaso. Kanuadan may pila kaso. Santa nga basta tiliwan. Aging nga di malpas timbisya kasyon. Siyempre mabalod. Nakapatay. Kanuadan doon sa di baludan, mabalim mo tumit ka tante agpakita. Unusahan kat, itatat si babalod, hampay ka rin mo. Mabangkakin ko na. Dumawat ka ti pamakawan. Mabuti nga manong. Inton ka nung harit pa nagpakita. Inton nawaya. Ita ati si babalot na sana maramid ti kahit ng ramidan. Dadat may advice ko, Elsa. Aging nga adapay lang ti pagbaludan ti asawa. Pasyarem ka nagpakawan ka kinkuha na. Kasta nga rod tinaramid ko manon nemi. Nagawid ak ngayon mo na dito'y balay, ket ti pa nagkita kanyak da kiti karoba, ganda kasak na babae. Sakti pagsasalitaan da, kuskusilapan. Nagruna manon nemi, da kiti kabagyan ti asawa.
nga mabalin kat agnger-nger da mabalin kat pungut-pungutan da katong patungpaan. Ura nga tamat nuanyat araramidan da kanyak itayak latan di bagi tamok. Ano gute kasi babasolak. Habang pinalaligid anak ko manunay mi ti karupa. Pinararakop dak nagsagsangit na. Kitisudan manunay mi ti muna nga nagpakawanak. Maawatan dapat yan tinapasama. Apay kaming nga siya dinamid mo na mamang. Apay kaming nga siya dinamid mo. Pakawanan da anak ko. Pakawanan da ko ma. Baling kamit nga ulag. Ulag? Kasi di bagbagada. Natay dalulog ni Lola kapati ulag. Kaya dita, nakapapatay ni papangit yung ulag. Ang kanayin di nga makapapatay na makatiliw pulpulutanin da. Nagbati ka din pala yan. Inagsarong ka na ni Papangyo. Umay kami, mat. Wan sakit di. Sige. Ang irubuatan kay Hortente, ho. Kahit may na makita ni Papa. Kahit may unang nga makita. Hindi makita na akman ni Daniel. Kasla. Kasla ulag manunay mi ti panagkitak ti rupa na. Itirungsot na. Ang kasla kayat na ti tumukaw nga dagos. Nga madamit ti rehas. Nga nang bait kada kami. Nga di makita na dagiti anak mi manunay mi kasla ininot. Nga nagbaaw ti pungtot na. Sa nagliday. Pampanunutan na siguro. Nga na may balod. Mapukawan. Ti ama di kita na. Daniel, pakawanin na ko, ma. Daniel, pakawanin na. Pakawanin na. Awa na pulos ti balikas, apam makawan tinaramid mo. Ni balikas katawan. Kabutasan nga rumpi ka pakawanan ti kaskan ka. Sika nga tanti kagigitaan nga ulag. Binalagang kay din. Ibagak nga dahi din ti maudi nga balag ko kengkang maanyat inarabid mo. Gatel, sayet, manglilipot, saan nga mapmapnek, ulag. Pakawanin na ko, ma. Awanin na. Kaya dawat ko nga. Mayat iti ariglo. Kasi naman nga kasingan nga kabagyan ni Efren nga mangipilat ti darum. Kontra ka. Imay dantoy. Kaya di na kaya talag ariglo. Ure amod nga basol ni Efren. Gabutan na aramid kod kasjay. Gabuti pa nang lipot yung kanya. Kahit na mapalotak. Ikarok iti pagbaludan. Tinagbasulan. Nawaya ka. Nga sumapol ti sa baling Efren nga makalimpang liputam kanya. Isang kunton nga arabidan. Naaramid mo di adaak nga mangparagsak kan ka. Di adadaman nga maaramid mo na adaak iti unag ti pagbaludan. Dahil nga kinaarim mo. Saan kunton nga ramiden? Urorayek ti panakawayawayam. Kari-karikan ka. Saan ko may bayan di kita anak ta? Nagsapulak para ti pagbiagmig. Nagsapulak para ti panakaidan ko tinaran niya gamasakbayan di kita anak ta. Kabayatan nga urorayan na ka nga makaruman ti pagpalutan. Kabayatan nga aging gamay karom tinagbasulan. Nawayawayaan pailaeng manunimi
ni Daniel iti pagbaludan. Nagawid matla dito balay manon nemi kadin tultuloy ko tinagpakawan kang kuana. Sana kagbuteng no anyaman teramidan na kaniyak. No agpungtot itayak ti bagi. Tanangarud kad basol ko. Aging ka manon nemi nga nakaawat and supina. Naka-schedulean manon nemi ti hearing ket syempre. Kasapulan panag-abogado na. Tapno di kastakit ta. Matibendaran na ti bakina. Imasdag ka iti pa-abogado manon nemi ti pao. Talo lang manon nemi nga hearing. Hindi masintensyahan ti asawak. Manon nemi. Inarakop ti kita anak ko ti amada. Pa, mambayag ka di magbaludan. Nagsingsing petak sa tiyanak. Tabarbaring no. Dahil ito pagkapunan no. Tapno mong parduna na. Saan kayo glukloko ha? Tapno saan nga marigatan ni mamangyo. Ipasdan ko tagbasa. Naggraduar kiton. Parang nito pa naggraduar yun ti college. No kabailan na kayo ti inayo nga pagbasahin. Pero muharag to nito pagbaludan. Elsa. Daniel. Nakasaritak na ginikapsat ko. Sakbay ka na ito panakakumpiktar ko. Medyo naga bangkag kan talon. May lako. Kadjibingay ko. Gusto't aramatin nyo. Nunas ka nga, mangpanunod ka pag negosyo mo, no? Negosyo. Tapno saan nga basta maibus, di pa nakabagim. Arami dem. Kas iti karim. Saan mo pa'y hindi kita nagda. Kinsa mo nang ulitan ti kinaulit mo. Urahin nyo mga wayawayanak. Urahin nak. Uwan Daniel. Inarakop ko marang nemi da sawak. Kadarik nak matiarakop na. Ipatpatay ka Elsa. Kamanak Daniel. Nasipapagawan kan kanya. Sa mga baybayan di kitubing. Ikalikagom mo nga may kalidad tinaradya ka masagbayan. Nagsingsing peta kiti pagbalutan. Barbaring no. Sa noon ay mabayag kat mawayawayanan. Iti kaawanin manunemi ni Daniel. Inaramid ko nga rotikas iti bilin na. Iti maiterin kanyak ti panakabingay ko. Iti nagbibingayan da nga bayad ti talon kan bangkag. No ba imbasan unay namat gadunganong imbangko. Katap ng rikasta kat saan ngayon inot nga maibos ng panunutak iti negosyo. Way manong. Gamot adamat experience ko idi ngagtuno-tuno, barbecue, digiti street foods. Isut nagpuunak. Nangalak ti pagpuunak manong nemi. Ganito mismo, nasangot ti balay, no kasta nga mumalemen, may saganak baten digiti lutuat, adamat ten digiti umay agurder. Nagbalimat nga singpet, manong nemi, digiti anak ko, pas nagdati nagbasa, gengga ngagturpusen manong nemi, ti inauna, iti high school. Nagbasa niti college manong, nangiruwarak iti kwarta iti bangko, anayon pala tila ako ti dagakin bangkag,
Inisot inaramat ko tapos di kasta kita makapagbasa. Pinayadak amin na nakasapulang mabayadan iti first sem. Wen, kanintultuloy ko madlata tinagnegosyo. Saan na tama na maliklikan manong naming at dadig di sotil. Ay, ako talaga. Wan man. Uno, balorom amin datan. Tagatang amin. Luto amin nga rod. Pangusaram. Oh, abay ka sa panang ginam kanya. Ano, tagang mo tayo? Nalipatan manin. Dani. Ayaw gayang Dani. Abi nakadayo ka nga gumatang di barbecue. Unuan niya kahit mong gatangin. Saan ka ba't nga tagad to yan? Saan nga nagitilakom tirantak? No di kat sika mismo. Uy, hihi. Da asawa ko, uy. Da asawa nga ita matipagbalutan. Di ka mailiw? Di ka man? Bumano ka to nung kasta malay bagbagan, baka disturbo ka. Diyan mo manong name inokasado pa nakaalan ni Danny ti cellphone number ko. Tawag-tawagan na makulit. Numanin i-block ko. Wanang agaramat manin sa bali nga cellphone mano. Sa bali nga number. Tawagan na tumanin. Tinaminsan manong name itimawag. Di ka kadiag sumardeng? Ha? Saan to sumardeng? Aging ka nga di ko manugot. Wayan da ito eh. Tapnog ragsak ka. Napadaso kong na nagbaling ulit. Diyak kayatin. Kasano nga rin doon mailiw ka? Adamat digit anak ko. Apay digit anak mo. So mga arakop nga mangrumruman sa king ka? Diyakon ka sa pulan dita. Diyak man malaglagip. Deta nga kinasayit mo, posible. Mabaling ka di Dani nga sardingan akon. Si Marding matlang ni Dani manon nemi ngam adulat tamat digit sumublat. Ada pa digit mang pilit kanya mano. Nga dadagon dawin manon nemi nga adak iti awan unay tatao na kalpasan na taadan tulat bigla nga mga rakop kanya. Uy, sino? Mang pilit manong nemi nga mga kanya. Nga mga luki tiriknak tapno ituyak ko tiriknak ngim lumhabanak agikisak makilabanak. Manong nemi nakadado soliso. Ngam kabota napabot nga na kon. Piso nga sangkot ginaramin. Aging nga di napupuutan manong nemi iti panaglabas ti panawen agraduarin ti naunak iti kurso ng nursing. Agluluwat anak ko. Anak kaluam. Kani, may sakal kinagturpos. Naragsaka ko ma. Nukadwatay ni Papa. Anak, saan tingin sarsarday? Nga, idaw-dawat tingin sapi ko mata. Mawayo-wayaan ang tiyamayo. Laksan nga nagsanay kasta. Anyat amom, baka into nagrador maten ni Bunso. Kadison tumaten ti panakawayo-wayat amam. Una saan ka into nag-asawa ka. Umatanda to ni papang mo. Sabi ko, mama. Sabi ko, ma. Tano saan ka ko mga nga nagbalin iding ulig. Anak, nabayakin, Daddy. Kas napariknikan nyo. Nagbalin ako ng singpet. Gabota, dakarik iti amayo. Nasaan ko ng aramidan pa iti manglipot keng kuana. Kaya namang namnama kiti panagsubli na. Panakawaya-waya na. Tapos kasta, kata buo manin. Buo manin ti pamilya tayo. Si Maro nga nagraduar, tinauding anak ko manong naming kasta ko ni tiragsak mi. Agsibot ka rin din ang aldaw pagamulat na tagpakita manong nami ni Daniel. Daniel! Papa! Papa!
manong nemi, da kami ti buy-buyain da kiti tao, nga nga umatendar iti graduation, tinaudi nga anak mi. Kaya ti panagiin narakop mi, panagsasangit mi. Naamuan da manong nemi, nga ti asawa kat karuruar na ti pagbaludan. Ngimsanda nga na amo, no anya tinakabaludan na, baka no adalang maysa, dua, alo, kanigiti adadtoy, idi manong nga makaamu no anya tirason. Naragsak kami nga rod, manong nemi nga daitin tinarugyan, tiragsak iti pamilya mi. Ta idi, manong nemi, ta makaawid kami, dito'y balay, kalpasan ti panagpaala, tinaod yung anak mi, ti panagraduar na. Siyempre, idagita kami, nagkaida kami ti asawak. Nairot na kitarakop na kanya. Elsa, iti ato nga tawen. Ubing palay di kita tangtang. Itahapad para nga naggraduar. Nga dan masapulan tinauna. Agyaman na, Daniel, takas kasi di nga nairot na kitarakop mo kanyak. Itilikutan di amin. Lipatan tan tinapalabas. Ibilang talangin nga naalas nga tagtagayin at di amin. Kaslawan din na masama. Kasla nagtultulo na tatikadak di denayo. Nga kinadwa ka, nga nanging kalikagong ti masakbayan di kita nagtang. Pasit lang na ti panlobok. Tapno subok ta. Natamit lang tagkatuluyan, ngagdan na titong palbiyak. No pa iti minsan ket pinasubli na ka ti dati kang boyfriend mo. Sabi ko tawan ton ti tumtumting nga nakana, apasamak. Sabi ko matas hangkan ton nga palin nga ulig. Saan ton? Ikarik kang kaneta, Daniel. Saan ton? Manong nemi iti agdama addan asawa dagiti duwangan nakmi. Intultuloy na ta manong nemi iti asawa iti dati nga trabaho na nga karpintero. Yung saan nga mapan iti bangkag. Saan matin nga mapanag-alaala no sapsapol ti uleg nga tiluwan na nga pulutanin. When manong nemi ni bunso na iti inaudi nga anak mi isot kapkabalay mi. Agraman siyempre ti manugang mi, kaya nilituwa nga po ko mi. Idinto tatain na anak mi manong nemi kat adda iti abroad. Sadyay nga intuloy na, nga intrabaho, iti kinanurse na. Sadya pa yan, iti ayanda, iti asawa na, iti Australia. Iti nabidlaing manong nemi. Imay da nakipaskwa. Nga itay sakba iti barong tawen, isumat manen ti panagsublida, iti Australia. Duwamet na kita po kumikang kwan. Naragsak na kita agasawa, nga anak mi nga bunso, kenti manukang mi, agraman na kita tuwa nga po kumi. Nga isuda, iti mangmangted diluliwa ka na kami, nga agasawa, no dumteng iti panaginana. Dito nga rod, manong nemi, ti pakabuklan, ti pakasalita, nga tinaminsan, kat nagbalinak na manglilipot. Imbaglagi di manong, tanadaanak ti asawa kas kini Daniel nga nalawa iti panakaawat na. Numampay nagbalin a kriminal o namako nga ex-convict kapungar tirong sut ngayon pakat na. Ngayon adda tiyan sana kan kalindagan na ngagbalbaliw ken gamyamang kamunay kiniapod Diyos tanik ka na kami idigundaway matlaing nga nang papintas ng paanayas ken ng paragsak ti pamilya. Agaman ang unay ti anos mo nang iba, sakit sabi ko tadamat na ibatik nga adan, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dibngag ka nagbuya, tuwi nga rodag kiaman nga pagayan mo, Elsa. Thank you, King Elsa, iting ka pa nagsurat. Kaya tuwen, datyan sa kalintigan, titunggal may sa kanatayo nga agbalbaliw. Ta itilikodan makaaramid ti bidtot mo na basol. Salamat po for watching. Salamat po.